Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te in zawai in chibai kan buk la thau chawa voin hi kumsang ni somni le pathum November nisari ania Mizoram State ta rural call tur te in thanna Mizoram Legislative Assembly member tur thanni ania hriat thai china voin Festival of Democracy hian in thanna munrang ranga felfai takin kalpui me kania Rainbow Mizo Channel in kan channel community ya opinion poll kan lakna khan November nisari kumsang hi somhile pathuma hian Mizoram State Legislative Assembly election nei anidona eng party berhinge sarkarna siam turin thantlini seidu tikha kanzona ania khata khan option chikrang MNF INC ZPM BJP le adangte ti ania channel community a khan en thein haumveka tu bernge tlingang ti chu hriat anilowa hunrei tak chung opinion poll kan lak hi hon ania mipui ngai dan kan lak ka ngai dan ron tho tu jongjong hi mi sang ruk zali chuang han nia video kan huang hian Mizoram State ta sarkarna siam tura andu dan chu hetiang hi ani vote om jongjong atangin MNF in 19% an hua INC in 12% an hua ZPM in 63% an hua BJP in 2% ania others hian 4% aumbok ani opinion poll hi mainstream media ten anlak kemo social media lampang kaltlanga lak ani poin khoirama poni sela in ngana berle rintlak takatana ngai chu ani ngai lo ani tuntuma in thanna hian Mizoram State chunga party rang panga trangin candidate siam ania hebaka hian independent ding anomnol boka in thanna fight tu jinga party lian zol pathum anoma chungta chu Rural Life Party Mizo National Front te Indian National Congress le Zoram People Movement ZPM te ania hebaka hian BJP in constituency somnile pathuma seat anchu veboka AAP Aam Aadmi Party ten constituency lia seat anchu veboka Mizoram State chunga hian kanhriat thai china tuntrumin thanna vote nei vote thak thai chin chu voter noi riat singa sangsari chongvel ania voter jinga azave aya tam hi meichia ania meichia vote nei vote thak thai jongjong hi mi noi li singthum sangkua somnile parukvel ani tin ML seat somlia hian kuminin thana seat chu tu candidate omjongjong hi za somsari le pali ania pon lamlang thai tranga han thlir mai chuan kuminin than campaign kalpui dan le mipui ten kanlo don son dan te in than borok hrim hian borok sang tak nei lem lowin kumdang jongjong a in Mizoram puma borok athani in harkhriata voina in than result hi election commission in ruam manna asiamang chuan thale December ni thum Sunday a hian result puan anidona abik takin tuna party lian pathum MNF te ZPM le INC te hian ne na anchan anin ring deuh veka mase anin rinang hian an vain handling thailo ti chu kan khrethewa The Times of India chuan voina an report danin kil thumatrangin in beina hi akal meka Mizo National Front te Zoram People Movement le Indian National Congress te hian three-way fight antiang dawin kil thumatrangin anin nortona anin beimekani anti the Quintin anthirlok na chuan heng party pathum Mizo National Front MNF te Zoram People Movement ZPM le Indian National Congress INC te hi survey kanaya trang chuan in nei taka anom veka heng sit somlia hian heng party pathum jinga eng party ber hian nge sarkarna siamanga nena changang ti hi hein thanna hian rinlok thei anilawani anti The Times of India chuan kumsang nile som pariata Mizo National Front ten sarkarna ansiam khan sit somlia sit somnile pariat anla Mizoram Chief Minister Puzoram thanga chuan Mizoram Assembly election 2023 a hian 19th Aizawl venglai 1 Waime Hall polling station a vote thak toni tin tukin jinglam dark kole minute somli pahnia khan report antebok ani The Queen chuan Mizoram election 2023 live update anaina voter turnout record atranga halandan chuan tukin jing dar saritrang khan polling station tranga vote hi thak tran ania ti chuan voin chanu dar khatleng khan
voter omjong jong atanga chuta za somnga le panni point pasari pathumin vote anthak to ani Mizoram Chief Minister ni na chalmek tu puzoram thangan vote athak ma hian technical problem engemo technical glitch aw ma wangin darkar reivak lo chung chu Aizawl not true assembly constituency a polling station puzoram thangan vote athak na tura hian vote thak lok thei ani lowa ma se hemi nuwa hian siam that ania vote hi thak chun zom ani the queen chuan Mizoram state chunga hian party pahnih te MNF le Indian National Congress te hi in Beiber Trin ania mase tuntuma hian boruak chu tlema in herdanglamin challenge to chaktak mai powerful challenger aronoma chu Zoram People's Movement ZPM te ania tichuan tuntuma Mizoram state ta in thanna hian kilthuma tangin thriko naratangin he in thanna hi fight ani deu barani anti kumin kumsang hile somni pathuma hian India Rampuma state panga legislative assembly election hinai ania chungta chu Mizoram state te Telangana state te Rajasthan state te Madhya Pradesh state le Chhattisgarh state te ania mase voin polling day tana mangtu vote thak ni tana mangtu te hi Mizoram state le Chhattisgarh state te ania Election Commission of India in unrecord danin Chhattisgarh state a hian voter omjong atanga chutin zasomni paruk point pakua pasarin voin chanu dar nile achan vethleng khan vote anthak to ani India Prime Minister Narendra Modi chuan Chhattisgarh in thana chungchanga hian campaign akalai mekin thupuana neya Prime Minister Garib Kalyan Yojana anti athlona mipuiten ration anlak thaina scheme chu kunga chunga tan po sei ani donani ti apungzara India National Congress General Secretary Jairam Ramesh chuan hei hi changlet ngalin voin chanhudan ni vela khan Prime Minister in hetiang asai chuakhi polkot bo chetnani atia Model Code of Conduct zapalo taka bo chetnani atibok Congress General Secretary Jairam Ramesh hian asai zeldan chuan tuna chuan cabinet minister ten unapproved kerngai lovin India Rama rural na function zongjong chu Modi kuta hian haumtani atia cabinet minister ten he scheme liantham takhi posai atulani tia approval anpek main Prime Minister Narendra Modi hian apuang zara mase hei hian minbara khailu tuklowa kumsang hile somparuk November niriata khan hetiang che hian thil halauti toni ati Mizoram state lama hankir le taila india.com chuan live update anei danin voin chun dar som panhile minute somli paruka khan Myanmar nena Mizoram state inrina international border kilometer zangale somzeta thuichu Mizoram state ta vote thak ni ani wangin border hi kharvek ania Bangladesh le Mizoram inrina international border kilometer zathum le sompariat zeta thuipo voina hian in thanna nayani wangin kharvekani tin han report bok hetianga Mizoram state lampanga in than hani mekla hian Manipur state ta voin khan buaina achuaka dakuin chuan voin November nisari jingda rukle minute somnga panga report anpeka chuan Mizoram election kumsang hi somni le pathum chu nei animeka heti lai hian Manipur state ta Tharum thoa inti buaina ethnic class si athengang emti hi zona anon neya mase hei hi anrin thu mai haninain atakin voin hian athleng zuita ani Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF Eastern Command atanga kanthudon danin hetianga buaina chua chan hi zofa civilian tachu kangpok pitrangin kangchup lampanin ankala anwai hian mi pariat ania mase hetianga kangchup lam hanpan meklai hian konghim jok lampang hi anhreswal ta hlau maya hetianga kong anhreswal ta ka wang hian konghim lo lam jok an zota tichuan an pariat hian singdadam bul han thlen lain meitei army screen tho silai nena in thuam ta chuan lo ti dingin han ti boita hei hi voina boina achwa tanna bul chu anita ani meitei army screen tho ta hian hetianga civil mi poisai lote mi pariat lai mai
an lo ti din hian man an tum ta ma se an zinga mi pali ta chu an tlan cheta atlan cheve man lo mi pali dang ta chu mei tei nun rong ho ta hian an man ta ani ti chuan mi pali dang tlan cheta ta hi mei tei ho ta hian an zui ta ni in a hriata kumlama upatole chakto vaklo an zinga mi pakhat hi an vanang ching ni in a hriata mei tei ho ta hian an khoya an soisana sahlea alua hliam na satak atur boka mei tei te hian thito tura an ngai wangin an kalsan ta ni in a hriata ma se ni hi van nei thak takin alola thi lo wangin aron wak chuaka Assam Rifle duty ten an mu vele an hruaita hetil thleng chungchang hi zofa volunteer tale hruaitu ten an hriat vele Assam Rifle kutatrang hian in hlan chhongin lamka hospital panpui ngal ania chanchin kanbuat seilai hian adin mun hi athalo hlea nunna achanang nge chan lawang ti hi hriat thei anilowa meitei hovin alua kutan thlakna hliam hi ana hlea a condition hi athalo hleni ti report kandong bok ani tichuan singdadam bula meitei ho ten anlo ti din hnuwa tlan cheta midang pathum te ro hi chu an him ni in hriat ania kan soita kang khan an vai hian mi pariat ania an zinga mi palite hi meitei ho ten singdadam huna hian an manta ma se tuna hian khoya nge an hruaya khoi huna nge anom ti po hriat ani tolowa hetianga an zinga mi pakhat thi chonga han soi sakawang hian an ladam beisaina hi asang lo hle ani meitei ho ten kut an thak tak hi report kan siamlai hian akumza che hi hriat thei alani lowa kumsom sari mi borvel near hriat ania kumu pato tak ania ma se hetiang kumupa poi khoi turpo chakto lo poi khoina in nam hnoi ngai lo ani ti hriat rengpo meitei misual rual silai keng te hian nasatakin handu tokin an soisa thianga in an kalsan ania aming hi manglun ania hetianga poi khoi du tu meitei nun rong ho laka hian him taka anom rang hi rin ahar sa hlea tichuan update thar kandon danin an miman pali te hi an thatvekani ti report kandong zui le ta ani atira kangpok pitranga kalchuak mi pariat zinga mi pali te meitei hoin an man tak ta chu mun frang franga an thata nasatakin an ngai sani ti an ruanga tang hian a hriat thei boka meitei ho area chunga tha an ni wangin an thingen damti hi hriat lok anilawa mase Assam Rifle te an duty kalvelin an va mufuta mun frang franga heng mi pali te hi an thia an vai hian mun khata tha an nilawa mun frang franga an ruang hi alowa mani ti Assam Rifle ta chuan an soibok voina meitei ho ten civil mi poi soilo an tha te hi an vai hian lamka khosa lamka mi vek ani voin hi zofa te tan chuan nilung chethlak tak ania civilian poi soilo innocent citizen mi palite meitei misual rol te kuta an thia pakhat dang kut an thlaka an hiam po hi adin mun tur hriat ani ri lo boka the quintin tukin jing dar sari rikma dewa an lo rin lok le zo na an lo nei Mizorama in thanni polling day a hian Manipura boina achok mayang emtia an lo soilok chu athleng dik ta zel ani Manipur lamatrangin update thar kandong zui le boka voina vek hian lamka mi volunteer training chok to ta chu motorin duty turin singat lamatrangin lamka anron pana mata antlan peldon lai velin 27th sector Assam Rifle hovin anni ho hi anlo ti dinga anlo man le ta Assam Rifle ta hian darkar chan va chungvel chu anlo hreng nia hriat ania hetiang hian zofa pasaltra volunteer te Assam Rifle ten an manani ti mata khotlanga hriat ani vele information a khotlang mi puite hriat tirna an pachuk ngala Central Force te hi mipain zuktong chi nia an hriat lo wangin man motakin zonu hote an pungkhom ngala Zofa village volunteer te an manna muna hian an chanchin ngai ventur hian an kalzui ngal ani zonu housinga hian athleng masapol anoma hengmi te hi an tamwak lowa mi somborvel nia soi ania Assam Rifle te hian kut an lo thlak nuala an jinga mi pakhat chu Central Force te hian kut an lo thlak na hi anat deu wangin hospitala dalu ania ani baka hian
zonu hausinga liam tuar anom deuh nuala ma se an liam hi serious anilem lo niin kan thu don na chuan a soi bok lamka tang hian thuthar chi hrang hrang mi hran hran hena tangin kan dong nuala heng zinga hian han puan zar chi vak lo te aom nuala Mizoram state ta in thanna kan nei nia hian meitei ten hunram changa mangin Manipur state ta kan unaw zofa ta chu kut thakin tuna hian harsatna ansiam sakmeka mun hrang hranga meitei ho laka te Central Force laka te harsatna antok mek ani heti lai hian meitei lampo an boi noi noya ke Robindro an MLA an minister le Jenims director Deventia an sai chu an panhi hian an in hi meitei army screen thau ral thuam nena in thuam ten an kapa engtiangin nge chiat na athenti chu hriat anilowa meitei le meitei po voina hian an buaya ma se he boina hi engwanga chuak nge tero chu kanfin fia mai thairi lowa imphal lama hian boruak aso sang hlea rindan chuan meitei ho hian an fata jinga mi thren khat chu in dona hmuna thi te po thup ania Chief Minister Biren Singh chuan anni hi training na hmuna an kalani ti tele in kana hmuna kan ram veng him turin han duty ni ti te in asoi thina ma se chung zinga mitran khat ta chu an thi ni ti hi an chung ten an hriani an ringa chu wang chuan Imphal khopui boruak po tension sang tak noya aumeka Imphal East le Imphal West lamte Bishnupur district thlangin hei hian anghonga zofa ta jinga civilian poi soilo mi pali nunna anchana liamna tak tur hospitala enkolai mek pakhat kan nei boka zonu hote Central Force ten kut an thak boka zofa volunteer te Assam Rifle ten anman boka mase thuthar kan don le danin Assam Rifle ten anman heng village volunteer te hi hun rei tak hreng bet lowin poi khoi tu an nilawani ti an hriat nuwa an manatanga darkar chan ve vela an chole ta ani in thanna kan nei wangin nikhatlek Mizoram state ta mi puiten kanril ru kan pea chuti lai chu hunram changa mangin meitei ho hian poi khoina lian tham tak tak an nei ta kan chanela hian kan laron soiri lo na in kanril ruwa kan veile meitei ho chat vel dan hi kan thirna tangin Mizoram state ta hian Christmas boruakin mintuam trap towa Christmas boruakin mintuam huna Christmas bazar na tante Mizoram state chunga Mizoram ta chuan sumtam tak kan man hun le Christmas celebration atana sumtam tak kan sen hun atheng trap towa hemi huna hian meitei ho hian hunram changa lain kan unaw zofa te Manipur state mi te hi thapui thowa nasataka annor hi ahlom hlein kan hria chu wang chuan tuna tang hian Manipur state ta kan unaw zofa te kanin buat sai lok ahun hlea meitei ho ten ral thuam an nei thatowa morelam panga thil thlendan po kan thravek towa sipai ho nen tang ho in operation te an nei ani kha chu wang chuan lamka beipui han thak dona hian sipai duty te hian an du wang reng ni lovin chunglama tangin order han hmuni chuan chu chu an kalpui angai dona engpo lo thlengsela machon thei tura tuna tang hian mamo te lamkhomin uluk taka inbuat saina kalpui watwat hi atrul hlein ahriatani Central le Manipur state sarkar te meitei ho te hi tran ho na thuk tak an nei niin ahriata chu wang chuan phim khur taka engkim kalpui hi atrul ta hle maya kan unaw te Manipur state ta zofa te tranpui na tura kan sum khon khom po kha lan fel ani towa video hian afin fiana kan ron dalan lo chuan tranpui na ron tho tu te in ngai athalawang ti kan hlau bok sia tranpui na kan don jong jong kha chengnoi sari singni sangli somsari ania video kan muang hian ITLF Eastern Command lamka hlan ania thukhu takin relief fanatan kan hlana tranpui na tho tu jong jong ten indu na hmuna tak khan man ani don ani ole Israelin in dona amachon mek chungchang hi tlem hanjeblakila Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu senior advisor Mark Regev chu Sky News in interview anaya he interview a hian zona rang an zota heng an zona te hi a zona lampang kan soilonga a chana lampang hi han phua khom thungila a thawme Sky News anchorin zona a zote a chana Hamas le Hezbollah te hi phir ania chuwang chuan British hian
an hlau thona wangin an embassy staff Lebanon ami thren khat an la chuaka hei hi Israelin indona huang zawa ramdang beijui zel hi kantum wang ani lawani atia phiru naw an wangin Hamas nen kan boina hian Lebanon border tangin voitam tak kan duty post te anron beitoni atia indona huang zawa indona lianzoka kalpuitum tu tachu Hamas ho hi ani zoka Hamas hian Israel zoa US chumi zoa chuan UK a kan chazui zel donani tin atira khan anlo puang towa khovela noksak taka firfiak polian tak adin chua thar hi rem kan ti thailawa noibo vek kan tuma in Pennan hospital te refugee camp te thlangin an hmanga chung camp le hospital hnuaya chuan ral thuam nen an chet na tur lein hnuaya an siama chung zinga then khat chu ti chiat ania mase airstrike kan nei lain Hamas ho hian kan ti anga lang turin an mani hospital ngai po an mi te ngai anom na mun keini point kan khoi mi lo chu an lo bom thin ani hospital hi in hum himnan an manga hospital noya hian anom ngai ani ti finfiana hi Israel intelligence tan tam tak an kol toa mi pui muwa kan release khun alom donani ati Hamas nena kanin dolai hian an phir pui Lebanona Hezbollah ta hi min baitura an chetemo kan laka in do an puangani chuan changla tur hian kanin peirenga Hamas hoin min baini October nisaria khan kanrin phak mi alawin Hamas ho khan surprise attack anron nayani mase khan en khan ainang to don lawa kanram hi inchi khat po anron ramma changle ta lodong sang tur hian kanin peifel thapa chutiang bokin ramdang ronin rol anom poin machon turin engkim kanin paya kanin ready ni ati Sky News in anzona changjui zelin ralthum kenglo mi pui te hi Israel sipai tele Israel sarkar hian voikhatma tarketa kan nei ngai lowa Israel chuan an himdan tur angai tu reng zoka mase kanchet lain Palestinian ho hian mi pui te humanitarian group te ral plan te anda khomna mun refugee camp te bom antipuaka heng bom te hi atam ber chu anlo kamlok sa ania thren khat chu rocketin an ka chang awmboka International Criminal Court po Palestine le atho pui te hi an kalani poin Israel chuan launa chete po anei lawa international law standard sang taka kan kalpuyani ti hi khovelin ahriat phajok donani atia ICC hian humanitarian group te kan target na an mudon lovani ati magragaf hian mun franga buaina achok fautrina mase Muslim sakhobetu ramzongjong ten tuna chuan athiam lo jok le danbo chatuanga kanlan theina turin nasatakin hanbaya tun thlenga Hamas hoten Israel ramchunga poyanron khoinate ramfranga Israel khole tuyom telaka Muslim community ten harsatna minsiam sakle annunna tana derthong tak din muna anda po hi engma anthredu lowa an media zongjong te po bias takin ankalzuya Palestine Hamas hotele anthurwal puiten hein dona hian lemchanna voitam tak anti chuak toa nopang hliam tur hospitala anpom lutle anpom chuak laite hetiang video rang te hi makeup thiam tak chuan olsam takin ansiam chok thaiveka chutiang thil chu tuna hian anvortar meka englai main heng nopang tele civil mi poisoi lo te hi Israel chuan tarketa kan nei ngai lowani ati zona changin Palestinian lampanga hian nunna chan hi anpung chaklea kaini lampo sipai tam tak nunna kanchan toa mase Palestinian lam hian nunna anchan hnemna chan chu dimdoina kan nei lowang ania heng nunna chan te hi civilian poisoi lo tani lovin Hamas hote anin khorna mun pui tam taka kan beichil toa chunga chuan tam tak kan thata chunga Hamas fighter hote nunna chan hote chu Palestine Authority hian civil poisoi lo te angin anpuang chela heiwang hian khovela civil mi tam tak that to angin min than tira masa Israel hian chung thil chu atilowa firfiak pol Hamas hote October nisaria kanram chunga mipuita chiatna rapthak takmai ronthlantir tu Islamic Jihad hotele Palestinian Hamas hotela ka hian beipui kanthaka chung ho chu athinem berte anizokani ati
zona hi chan chun jom zelin Hezbollah ho te hian in rol na thuk tak an neya Lebanon border vela an kem te chut chiat sak an niya Israel ka hian in dona kan puang dona ni an tia mase chu in dona chu an puang ani poin Israel chuan launa hanai lawa kan ram chunga hian pen khat po an ron lut don lawa Lebanon rampum pui bai hi kan thil tum ani lawa mase Lebanon hian heng Hezbollah firfiak polte akhoi te hi khwa khir lawa zalen taka an ram chung mun laili zoka te anom tirani chuan Israel chuan ngoi rangin thir liam kan tum don lawani ati voin lama update thar bara chuan Palestinian housinga hian nunna chan sing khat an chung to ani ole khati jong kha tuntumatana report kan buat sai thaite nipot sela kan video lo thir tu le ngai thatu jong jong te kan channel la subscribe lo ten milo subscribe saka kan video te milo thedar sakjal turin kan som chewa tichuan loinen kol thaula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia